Hello everyone, this is Oxford English with Afe. Oxford English with Afe you. لو معنتي الجرارن همجرنا ساعات نحطت همجرنا ساعات نملس همجرنا أي جزء هندي هون حلفو هندي نجرب هيوتنا حلفنا لولو expressionات نرينا. So مجمع رجل ساعات هندي هون نلتري لنا تاينا نبي. أنا ساعتي تدونجيا نلتري لنا تاينا نبي. هندي زقودل مس هندي زخوينو مس إسرا خوينو كنا نلتري لنا بإنجليزنا همي هم لبحال we are going to see on today's lecture مالتي. So our today's lecture is telling time يلخون الله مالتي. Telling time. Now let ساعات هندي خوينو. Do you know what time is it? ويدا ما بحثيرو what time is it? نقول مالتي. What time is it? What time is it? إلا نحتت مالتي. What time is it? ويلا لا. Do you know what time is it? Do you know what time is it? Hello? Do you know what time is it? What time is it? Okay. نملس تلنا 3 o'clock 4 o'clock لا ولا يخونا نملس it is نعمل لا نملس for example 4 ساعات تخوينه it is 4 o'clock 5 ساعات تخوينه it is 5 o'clock لا ولنا مالتيو for example it is 4 o'clock لود نتقام لجزيو مالتي it is 4 o'clock okay so رفيدو يو نلترينا تاينانو مجمرة مرفاد late يبان مرفاد late so رفيدو يو كنلترينا it is late نقول مالتي it is late ويلنا أتا بتعمي رفيدو للو بتعمي رفيدو كنلترينا تو نتقام مالتي it is too late نقول it is too late تدليهم it is too late سوزل الله too بتعمي مالتي very مالتي these two has مع الترجم كله خليه for example it's too late هنا بتعمي رفيدو للو مالتي okay it's very good هنا رمو بتعمي ده سهالي حدا سولله I miss you إلو تحدثنا I miss you too إلنا نملس نغلنا أنا لا مالتي okay so what about قطري يونيو قطري بتعمي جنا بقى جنا يوجه هيك نبترينا it is early نقول مالتي it is early نقول مالتي okay so all right somebody may ask us hey what time is it ساعة ندي خوينو يقولنا مو تاينول يكرتا ساعتي دوي لا يعني my watch is stopped نقول مالتي my watch is stopped my watch is stopped ساعتي دوي لا يعني مالتي my watch is stopped ويلا لا رئيم سبلنا ساعات بتعمي تزنقع لا تكون تخليها maybe ب5 دقيقة ب10 دقيقة ويلا لا بدعلي تدنقس لا تخل تاينانو my watch is slow هذا المثال ب5 دقيقة ساعتي تدنقل لا إياه كنقول تريلا my watch is 5 minutes my watch is slow همز تيلنا my watch is slow تيلنا ساعتي تدنقل يا مالتي okay so 10 دقيقة تدنقل يا my watch is 10 minutes slow ويدومو 10 minutes late نقول مالتي my watch is 10 minutes slow بخالي late بلو القال كنت كون خلينا my watch is 5 minutes late 10 minutes late الله ولا نناقر نخلينا so كنغطلينا thank you alright okay welcome back again for the lesson هذا اللي تمارسنا متينا لينا الشيء ساعتين تدنقي يا الله ولا نيرنا my watch is 10 minutes slow my watch is 15 minutes late الله ولا نيرنا استخذ لا ساعتين 10 دقيقة تقدم يا لنا okay active way دمو fast هنا okay my watch is 10 minutes fast my watch is 10 minutes fast للوردين عندك 15 دقيقة تقدم يا my watch is 15 minutes
past ንብል ማለት እዩ okay ጊዜ ይብልናይ የብልናይ ትብል ኢኹም no ንብል ቃል ኢና ንጥቀም it's common it's known ፍሉጥ እዩ so we have no time ንብል ማለት እዩ we have no time ንብል ማለት እዩ let's write it ንጽሐፋ we have no time we have no time ወይለለ خالي expression ጥጥር ለለ ወይ ደግሞ ክብድ ለለ expression ክትቀም የጎ ጊዜ ነው እንድሕር ንብል ደሊና run out ንብል ቃል ነው expression run out ምንስ ሕጽረት ማለት እዩ for example I am running out of time ተልና ጊዜ ሓጺርኒ ነው ማለት እዩ I am running out of words ተልና ቃላት ይሓጽርኒ ነው ማለት እዩ so run out ምንስ ምሕጻር ማለት እዩ so we are running out of time we're running out of time ካብ ጊዜ ወጻኢና ንጎይለና ማለት ይቀጥታ ተተርጉምናዮ so we're running out of time is ያው ና ጊዜ ሕጽረት አጋጥመና ነው ማለት እዩ okay በዛ ሀንሽ ተጸበይኒ ንሽቲ ጊዜ እንደሃበኒ ምናምን give me እና ለሃበኒ give me some time ቁሩ ማለት ይሳም give me some time give me some time ንሽቲ ጊዜ ሃበኒ ንብል ማለት እዩ alright okay so ጊዜ ብለይ እንድሕር ንብልና I'm running out of time ክጽበይካ ይኽእል right okay so ንዓኻይ ጽበይካ ኣለኹ I am waiting for you ሉልና ንጥቀም I am waiting for you ኢና ንጥቀም መብዛሕትኡ ሰብ ብተለምዶ I am waiting you ይብል so wrong I am waiting for you ኣመወዳእታ ኣይ ጊዜ ክንደይ ግን ይጎይልና ዝኾነ ትውስታ ኢና ንናገር ደሊና ኣይ ጊዜ ክንደይ ጎይ time went by so fast ንብል ማለት እዩ time went by so fast ንብል ማለት እዩ guys thank you very much Oxford English with AFU subscribe like share ላና لو ليبصحم الا باصحنا سبسكرايب لاغوركم دمو برتتعخم ايفلينا خزلله ساعتين هندز غدل خوينني ساعات ወይ ደግሞ ምስ ህንድዝ ኮይንልዮ ክንብልና ማለት እዩ እሳ ክንብል ተለልና ኣርባዕተ ነገራት የድሊና ያው I'll be back after a moment